Zdravo svima i dobrodošli u moj novi video. Ovom prilikom želim svima da čestitam novogodišnje praznike sa najljepšim željama. Nadam se da ćemo se ove godine družiti češće i to u većem broju. Ovu godinu počinjemo sa videom Upoznajte autizam, sa željom da djeca i odrasli s autizmom budu mnogo bolje prihvaćeni u društvu, u našoj državi i svijetu. Zato danas, kao što već pretpostavljate, snimamo video sa mojim bratom Adinom, kojim je prije nešto više od 4 godine ustanovljen autizam. Tako da ponovimo, djeca s autizmom nisu ona djeca, nisu čudaci, nisu nevaspitana i nisu neko koga trebamo izbjegavati. Baš suprotno, djecu koju rado priđemo, damo im zagrljaje, osmijeh, podrške i igramo se sa njima. Za uzvrat dobijemo mnogo ljubavi i velike životne lekcije. Danas ćete imati priliku da vidite kako to Adin pomaže u kućanskim poslovima. Evo ga, moj slatkiš, kaže Adine zdravo! Adine, hajde ustani i pokupi igračke. A sada možemo da pređemo na zabavni dio. Ovdje imamo kartice na kojima se nalaze slike, a Adin će nam sada reći šta se nalazi na svakoj od njih. Adine, šta je ovo? Leptir, tako je. Adine, šta je ovo? Grožđe, bravo. A šta je ovo? Kišobran. Super. Reci mi, Adine, šta je ovo? Olovka, bravo. A reci mi, šta je ovo? Lopta, bravo. A
šta je ovo? Krug, super. Krava, bravo. A šta je ovo? Cipela, super. Adine, šta je ovo? Četka, bravo. A šta je ovo, Adine? Jabuka, bravo. A šta je ovo? Recimo, Adine, šta je ovo? Kruška. A šta je ovo? Bravo. Dragi moji, vidjeli ste kako se mi zabavljamo, ali radimo i korisne stvari. Bilo to za sada. Uskoro vas očekuje jedan video i to pod nazivom Živim život u nekoj boji. A vi u komentarima pišite šta mislite koja je to boja. A ako vam se svidio ovaj video, obavezno da lajkujte, pretplatite